Ora kuwi sing nang Bromo kuwi karepe kepiye kuwi. Wong nandur kaya tanduran kaya ngono kok ditandur. Wis dikandhani nek kaya ngono kuwi tanduran larangan, ora oleh nandur kaya ngono kuwi. Jane kat mbok tanduri. Godhong mendemi ngono kuwi. Terus nek kowe nandur godhong mendemi niku arep mbok dol nyang ndi? Sing tuku ya sapa? Ora nek sing nuku ngono kuwi. Tanduran kaya ngono kuwi dijangan ya ora enak, dikleman ya ora enak, dipecel ya ora enak. Nandur iki nandur sayur, nandur jangan, nandur sawi, tomat, lombok, nandur pohung, nandur telo, nandur kangkung, bayem apa-apa ngono lho. Nandur kok barang kaya ngono ditandur. Ge sak gunung kae le ya. Arep dadi apa kowe iki? Kaya ngono ki tanduran kaya ngono ki mbok untingi, mbok go ning pasar ki opene sing nuku. Ora payu kaya ngono, ora payu dilarang polisi, ora oleh. Barang mendemi kuwi barang mendemi. Tanduran mendemi kuwi. Anggur kowe dodol apa? Anggur kowe nandur kangkung, kowe nandur bayem ngono mbok untingi, mbok go ning pasar. Payu ditukoni bakul-bakul kuwi tukoni mbok-mbok kuwi. Wong nandur kok nandur barang mendemi kaya ngono ngrusak negara kuwi jenenge kuwi. Kuwi kaya ngasih oke sak gunung kaya ngono ditanduri kaya ngono iki ya kepiye kuwi. Kuwi sak kiwa tengene apa ya ora ngerti nek barang kaya ngono kuwi. Oh alah. Wong mbok rasa neko-neko ngono lho. Dadi petani biasa ngono wae aja nandur kaya ngono kuwi. Dilarang negara, dilarang agama kuwi tanduran ngono kuwi mendemi wong kuwi. Nandur pohung, nandur apa wae ngono wis sing nang Bromo kuwi lho. Sing lagi viral tanduran sing nang Bromo kuwi. Nandur pohung, nandur bayem ngono wae, kangkung ngono malah payu. Kandhane wangel ra.